Welcome, Roges Journey! Ka-Journey, let me tell you something powerful. Daghan kayo karon ang moingon, what if tanan ta mahimong negosyante? Kinsa may magsilbi? Kinsa may magtrabaho? Now, listen. This is not just a question. This is a mirror. Usa ka salamin nga nagpakita unsa gyud atong ginapangita sa kinabuhi. Because deep inside, natay fear nga basin dili mao ang atong dalan nga gisunod. Naatay doubt nga basin kulang ta ug naatay pressure nga kailangan boost gyud ta para matawag ta nga successful. But that's a lie. The world keeps selling you. And today, ato nang i-correct. Imagine ni, kung walay teachers, walay future. Kung walay workers, walay operations. Kung walay negosyante, walay trabaho. We are not competitors here. We are contributors. Ang kalibutan kay ecosystem. Dili awayanay, dili patas anay. Collaboration ang game. Og ang pinaka-strong nga tao, kana bitawng tao nga makahibaw mo appreciate sa effort sa uban. So ayaw ka pressure kung dili ka negosyante karon. Ayaw pod ka pressure kung employee ka. Ayaw pod ka pressure kung freelancer ka. Kay bisan pa unsay mong role, kung wala kay growth, walay future. Pero kung naa kay growth, bisan pa cleaner ka, driver ka o cashier ka, pwede gihapon ka mahimong elite version sa imong life. And trust me, mas lisod ang walay improvement. Pero mao gihapon ang kasagaran pilion sa uban. Ka-Journey, choose your lane wisely, but level up intentionally. Push, push, push yourself. Kaya kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. If nakarelate ka ni, comment value para makakonekta og mas daghan pa og insights. And share this kay basin na itaw nga nagthink nga dili sila enough. Ato ipakita nila nga enough sila basta willing sila mo grow. Ka-Journey, ayaw kalimot pasalamat as Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kita-kits, Ka-Journey.